Ka Kinhon ha ka Kerteng West Jaintia Hills District Adventure Sport and Mountaineering Club, hapo ka Jingalam Usambor Surong, kadang shudap ban pinlong ya ka Adventure to Guide Course ha West Jaintia Hills. Ha ka ba ya ribat kania, ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association, ka kwa ban pinsyay ba Usambor Surong, laweng ya u na ka Association hau arjar khatsan, namar ka Jingbom Biang ka Jinglong, Henry udang beteng bentrekam bat pinlong ya kikos kumbala pau hakikot KHUBOR haga khat pratarik naitung arja arpusan. Shushu usurong ula SHAH wengru da ke Indian Mountaineering Foundation IMF Delhi namar upindon kam da ka fake certificate ya kini lapin bena ka website jong ka IMF haga shitaring ukalaling kon arja arpui. Kakinhun jong Usambor Surong kalayo jingerap pisa na ka yes scheme Henry ki kindon ka scheme ki ong ba omday banyo ya ka pisa lada usha weng ni don hakamukod duma da day private ni government ka association ka pinpau ka jingsmokia ba Usambor Surong udang pindon kam ka kerteng kum utrina bat kani kala MeSCMA bakla ki SAMLA ki bakwa trehok hakakam adventure tourism bat mountaineering.